kwemeza ko atamuyobozi w'isi uzitabira byatumye abantu bavuga ko ibiganiro byo guhagarika imirwano bizaba ari akajagari. Ikibazo gikomeye kuri Zelensky mu gihe Trump na Putin bombi basibye ibiganiro byari biri buze kubera muri Turukiya. Yaba Vladimir Putin cyangwa Donald Trump, nta n'umwe uzitabira ibyo biganiro. Donald Trump ntazitabira ibiganiro by'amahoro by'Uburusiya na Ukraine muri Istanbul, nyuma y'uko bigaragaye ko Vladimir Putin ntabwo ateganya kuyigaragaza. Iki ni icyemezo kibangamiye cyane Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wari wizeye ko iyi nama ishobora kuzaba impinduka mu guhagarika intambara. Umukozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko Bwana Trump atazitabira nyuma y'uko Uburusiya butangaje urutonde rw'intumwa zabwo butarimo Bwana Putin. Bwana Zelensky yavuze ko nawe azerekeza i Istanbul, ariko uko Bwana Putin yitabiriye ashinja Kremlin gukina imikino. Biteganije ko ubu azahura na Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ukundi i Ankara. Noneho twerekeza mu Rwanda, ubwo ku munsi w'ejo tariki ya 13 Gicurasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize umukono ku ibaruwa isezerano n'ubutatu bw'u Rwanda hamwe n'umunyamerika Nathan Trotter kugira ngo hashyizweho urunana rushya rutanga amabati ruva mu Rwanda. Iki cyuma ingenzi mu ikoranabuhanga n'inganda zishobora kongera ingufu kizakurwa mu kibanza cy'ubutatu mu Rwanda. Amerika isanzwe igira uruhare mu gucukura amabati mu karere k'ibiyaga bigari binyuze muri Alpha Mine, noneho ikora ikirombe cya bisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora muri Werurwe 2025 Alpha Mine yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byayo kubera ko inyeshyamba za M23 zateye imbere zigaragaza ingaruka ziterwa n'ihungabana ry'akarere. Aya masezerano aje mu gihe cy'amahoro yabereye i Doha hagati y'u Rwanda na DRC ashyigikiwe na Amerika, agamije guhungabanya akarere. Muri Mata 2025 Washington na Kigali bashyize umukono ku masezerano y'amahame agamije guteza imbere ubufatanye bw'ubukungu, bityo hashyirwaho ibidukikije bihamye by'ishoramari. Intego y'ubwo bufatanye ni ukureba niba amabati yizewe mu gihe hagabanya kwishingira ahantu hashobora kwibasirwa cyane, ndetse no mu Bushinwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amerika isa naho yiyemeje gukorana ubucuruzi n'abavandimwe bayo umwanzi u Rwanda na Kongo, ishyira imbere inyungu zayo gusa. Nubwo umutangabuhamya w'isi yose anengwa ku bijyanye n'imiyoboro y'imyenda y'amabuye ya Sanga, u Rwanda ruvuga ko ari ihuriro ry'ubucuruzi mpuzamahanga mu byuma bidasanzwe kandi by'ingamba. Noneho twerekeza muri Kongo, ubwo abaturage ba Kimuwa n'indi midugudu ikikije mu gace ka Waruwayungu muri Walikale mu majyaruguru ya Kivu bataye ako gace kuva mu gatondo ko kwa gatatu tariki 14 Gicurasi, nyuma y'ibihuha byakwirakwiriye aho bitangaza ko igitero gishobora kubagwaho n'inyeshyamba za M23. Nk'uko byatangajwe na Bwira Bisika, umunyamabanga w'ubutegetsi w'itsinda rya Waruwayungu, avuga ko ubwoba bwiyongereye kuva mu ijoro ryo kuwa kabiri nyuma yo kubona ubutumwa buvuga ko inyeshyamba zashakaga kongera kugaba ibitero muri ako gace mu birindiro byabo i Kasopo, zinyura mu turere twa Walikale na Masisi. Imyanya akomeje gushimangira kuvamo imirwano iherutse kubera na Wazalendo. Bwana Bisika yongeraho ko abaturage bataye imidugudu batinya umutekano wabo, berekeje kuri groupement ya Warowa Uroba. Nyuma bashyigikiye gushimangira ingamba z'umutekano mu gihugu cye kugira ngo bahangane n'inyeshyamba. Nanone kandi tukiri kuri Kongo, mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uwa kane tariki 15 Gicurasi,
ikigo gishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta ODP cyagaragaje ko uburyo bwo gukuraho ubudahangarwa bwa Joseph Kabila nk'uko bwatangijwe ku rwego rwa Sena binyuranyije n'amategeko agenga abahoze ari perezida wa repubulika kandi bikangiza cyane ubumwe bw'igihugu. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya ODP Profeseri Florimond Muteba yerekanye ko umwanya w'uwahoze ari perezida wa repubulika n'uw'umusenateri ubuzima bwe bwose udatandukana. Niyo mpamvu yari yashimangiye ko ari ngombwa kubahiriza inzira ziteganywa n'amategeko zigizwe no guteranya imitwe yombi y'inteko nshingamategeko muri Kongere kugira ngo Joseph Kabila akureho ubudahangarwa. Muri iki kibazo gikomeye twumva ko ubudahangarwa bw'inteko nshingamategeko ya Joseph Kabila perezida w'icyubahiro wa repubulika buzakurwaho muri iki gitondo. Icya mbere, ukurikije amategeko, ibi binyuranyije n'amategeko agenga abahoze ari ba perezida wa repubulika. Iri tegeko rivuga ko Kongere yateranye ishobora gutora ku bwiganze bwa benshi 3/4 by'amajwi. Kugira ngo dukureho ubudahangarwa bw'inteko nshingamategeko, Kongere na Sena hamwe n'inteko nshingamategeko, ibi bikaba byavuzwe na Profeseri Florimond Muteba. Umuyobozi wa ODP yashimangiye kandi ko n'uburyo Minisiteri y'Ubutabera yashyizweho kugira ngo ifate icyemezo cyo gufata imitungo yimukanwa n'imitungo ya Joseph Kabila ari ukurenga mu mategeko ya repubulika. Ntabwo byemewe ko twongera kwisanga turenga ku mategeko. Muribuka ko utabanje kuburanishwa no guhamwa n'icyaha, Minisitiri w'Ubutabera yategetse ko gusahura imitungo n'umutungo wa Joseph Kabila ni umuturage kandi ufite uburenganzira bwo kurwanirwa n'amategeko kandi amategeko ndetse n'itegeko nshinga. Profeseri Florimond Muteba yashimangiye ko muri iki gihe DRC ikeneye ubumwe bw'igihugu aho kuba ibikorwa bizakomeza gutandukanya abahungu n'abakobwa. Arahamagarira ibiganiro hagati ya Joseph Kabila na Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo bakemure amakimbirane kandi bakize repubulika. Ati urubanza rwa Joseph Kabila ni ukurenga ku itegeko nshinga, ni ukurenga ku burenganzira bw'umuturage nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, ariko kandi ni uburenganzira bwa muntu. Navuga ko ibyo ari ibintu bigomba kwirindwa kuko byangiza ubumwe bw'igihugu ndetse n'ibiganiro. Ubufatanye bw'igihugu bugeramiwe kandi niba ubumwe bwugarijwe, ibiganiro hagati ya Kongo ntibizabaho. Yakomeje agira ati niba dushaka amahoro arambye, tugomba mbere na mbere guharanira ubumwe bw'igihugu. Tugomba kwemeza ko tugirana ibiganiro hagati yacu. Uyu munsi biroroshye ko twagirana ibiganiro na Emir wa Qatar kuruta uwo mwashyikirije ugasubiza intebe ya perezida kandi waguhaye amahoro mu mahoro. Ese turacyari abavandimwe ba Kongo cyangwa ntitukiriho? Ibinyuranye n'ibyavuzwe mu ruhame, Profeseri Florimond Muteba yakomeje avuga ko Joseph Kabila atigeze agera i Goma vuba aha. Ahamagarira inzego z'ubutabera za Kongo kwirinda gukurikiza ibihuha no kugira ibimenyetso simusiga mbere yo kugira icyo akora. Yongeye aravuga ati nakoze anketi mbere yo kuza hano no mu minsi itari mike. Perezida Kabila ntabwo yigeze agera i Goma. Arashinjwa kuba yarafatanije n'ubwigomeke, ariko se ni ibihe bimenyetso? Niba bigaragaye ko Joseph Kabila afitanye isano n'ubwigomeke, nzaba uwa mbere mu kumucira urubanza mu magambo akaze cyane. Ntabwo nemeranya n'ubufatanyacyaha bwe na Kanga hamwe na AFC. Igikorwa cya Goma na Bukavu cyahitanye abantu benshi, abagore bafatwa ku ngufu ndetse n'abana baricwa.
Asubiza ikibazo cy'abanyamakuru, Profeseri Florimond Muteba yashimangiye ko inama zakozwe n'umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu zitari zagera na rimwe zishyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu, bitewe n'uko hari ingufu za politiki zashyizwe ku ruhande. Niba ukeneye gukurikirana amakuru yihuse, amakuru ahari, amakuru ari gucicikana hirya no hino ku isi, komeza ukande kuri iyi channel, kanda subscribe ubundi ujye ubona amakuru ku gihe. Ciao ciao.